Say you more cover be Adom TV, bedroom Jumedi, so yada sister Sunday be. Oh yeah guy, yada na say, answer Kenya was spirit and a cacrane, Eduardo, now to from Ninti, sorry, ne Kenya, who dear do so no Asem dika. And some be brave or may you munti, a draw semi dika soa. Ya pony be home, na fe ya bobo home, none ya was some penny 4 year, and a boy ya more may ya quay any more, yet to me I could ye last week. You have said ye didn't come off ya coin and quenchia would wa a coso. You re yano ye who dear MTTD, a year director of research, training and education, about boy and to me assure, seeing you now your senior dear. Now what you from winning now what you more, a dear near Casadia for home. You bedin come off young tomatoes, and who I my garden. Now may we show me too much. Now I may say the way I yesterday and sanity ya abusing. Ya abuse power now ya wa. I was a young faso edi free ya nioma ahodo no emu ntino ya tomatoes industry no said ya ho some said ye dua no ye wi ye process ne ya crow no na ya ton enemo ensamo no ene ye di ho enkomo nti 2020-2025 nti 5 years nhihye a wo mo ede eto ho no ene ye ba bedi eho enkomo. Na yanhwe sade ehonsam no etie eba tomatoes mu ensam seye di ne raw ana ye twitwa no fresh no ana bia yaye ne tomato paste ni nyina beka ho asem ene tomatoes no ehu hia ma obia na mema ne de anya woni be ma bia kura wo fie de utimi toto tomatoes ba ku bi kura ma na wia edua oh wa bona prostate no ho ban peche like that e de amano nanso tomatoes wo bewie o mote ene wo so ato tomatoes hu ye kokko kama fefefe wo bebiem green abani nyina ye green enti no no obi bu so senti tomatoes ni ye di anyankwa na ye di ayare na ada no man Ghana nyame aboa ye ne ye wonsa ase papa a ye tumi dua tomatoes so ene wo bekwa adwama so wo se bokina de just omo kan to convince you say bokina de ne yesen Ghana eye de entia ni nyina ya semidika ya wo se edi ho enkomo na mpanimfo hwe enye ye nuoma yie emfa moa ye ya wa akuafo a won mo adro no ba ye no tomatoes no wo ho enso omo so omunya atofo omunya ba bi a wo mo crowd no enti ene say we share tomatoes ho and some pa your 16 regions 7 out of the 16 and we mudua tomatoes enu na wa ha no and to call northern and upper easter one more edua tomatoes wo ho pa the kasie mu pa dodo no yenya ede efri ho wokọ bono half mantam no emu so a ehon so saa tomatoes yedua bi pa nso ewo ho wa santemantam mu yese kwa akomada na kokohwe ehon so major production ya yedua tomatoes dodo no apa ewo ho a ne ho kra de yese mabunu no be about 90% wonu nyina so ede wo ho agimu eboa ema tomatoes dua no eno so atumi akọ nanim nti uba east ni greater Accra any voter nso so a ehon so kakra ubohu na bi obi na fikyire bi obi akua bi asase kakra bi no so aduadua tomatoes ni bi wo ho nti medofo ene mpanifo a ehwe ye wo hwe 16 I move 7 yedua tomatoes a edi nti na wo se yetu kwan kwaji efiri obi man so edi mpo nti na wo se tomato paste krampo no ye kra firi amanone edi ba man mu ade yentumi nya na se ade ani problem na ade ani challenge no ni nyina no mpanifo tenase no wono masisi ho nkonya wono ma kira de kudie poten a oman ye wasase kama asase a kono a udua de wo so a che se wudi a wu se wudidi yie aboa wopomden nanso ye bekwa akokra a wo hwe emu a Ghana wo hwe be 2023 tomatoes a yedua etie 374,600 metric tons. And we are 2023. And no 2023. You to me yo. Just 1 year. And no crown who said you are more can crown 2022 muho crown na we ni mu. 2021 2022 na we ni mu crossing way. Nti e ba 2023 na e big dinner say. Nyame adom
wo hwe wo mu projections a won mu ye na afia ye wo mu kra no ye expect say 448,100 metric tons de ye betumi atie what you say enti no asase no wo ho ye dua enti projections na won mu ye no kra 2026 kra no wo mu say expect more wo mu hunu Nasa 2025 yi wo hwe de wo mo kira ne de wo mo kanokra no a si yayire ye ho pa akuafo yayire ye ho dua tomatoes no a ye be kokra more than estimated projections na wono ma ye 2025 no say yayire ye ho pa ye betimi akọ more than that na se medimu ba begina ha ne problem no de enti ama negana hwe projections a wono mo aye and so still ye call obi kro so ekwaje tomatoes ba ha no problem ni nie na wo hwe day enne se nenko a ye se ye te tomatoes a dodo a ye nyeni researcher one more ye e kire se a day ye atete no 1400 metric tons a day and asa eye enwako ba miensa and wo mutime boa ye a day emi yetumi nya we ebi ne Trusty Foods Northern Star Poalugu ene Afrique Link one more and a boa ye a day pe o hwe ne dodo enti wo a day na say a ye week e be say enti in a year yetimi produce a ye tomato paste de ya no you know paste what you say 54,750 metric tons a year. Ye demand. Ejuma wo ye ho. Tomato paste no. Tomato paste no. Ahaya akra Ghana hanko ano. Ye hia 100,000 metric tons a year. Ye hia 100,000 afenu nyina. Na so 54 plus. Eni etiminya enti wo hwe san research ya wonu ma ye ya afi bia no ye de ka e wo tomato paste ho afi bia na wo hwe ba bia problem no e wo pa sisi ya idia enie enegu hwa no 35 to 40% okuani ensu oto ewe bo ni nyina wo namu na wadua afa ayi lebrafo wo mu nyina gu kwaye ni mu edodua no wo be wi akire na de apro de ya produce nyina no 35 to 40% apro ya to agu enti se wo de ba tomato sunu mu ayi no free no percentage mu now the ba say yeah way no by tomatoes no 110 to 150 metric tons any a tugu afi bia say yeah the percentage ne de ayake to amount it is wo de ba tomatoes na mu a de ye tugu no kra no e do so sen tomatoes no a yenya no de processing nyina no any de paste no we ne do so sen no de ya to aguo no na de ntina ya dua e wo se yeti die enya so mfa so okra bi e de konkofo aman so no yetimi bokase enti o man na de ne ye e hwan fon so a e hwan ya djuma hwan da nyina djuma ye enti ba me ya bo e ka ti se ye a wei sa wo de ba sika bukura no a sika ye hwere no ese wani so ka kire yete wo yesi ye ni di ye nyame ehira ye wasase kama bokina asase pradada o kwaye bi bawe yesu wa mu hyeni nsuo ye de enso de ode kakra bi gu so a na afifi kama fefefe enso ye bewi akire ne ya boka nti ya mehwe ne ye de kɔ ene de ye kra de eba omayi mu awihwemu kire se 2023 no emu no 2.83 tons
million tons ene etumi yeye na wo de kɔ de ye yakra wo de kɔ de ye yakra eno kra we enie de yakra free Burkina Faso no ho almost 12 million metric tons Burkina Faso 12,000 metric tons ene yakra every Burkina Faso adwuma wo ye ho me wa ye wo 150 metric tons a ya to agu ena yakwa akokra 12,000 ntina eno ade ne ye pa kire no ye 115 ya to agu yakwa 12,000 metric tons teacher say wuti ase akura nya ye na se esa akobu biemu a yakwa nkrofo abrochire ho a eno so yakwa akokra 27,000 metric tons enti se yakeka ni nyina bomu de yakra eba o mayi mu tomato fresh ene paste no a em say yakra about 39,000 metric tons they are processing the fresh ones ni nyina no ebe and here to 150,000 metric tons egu ya to agu adwuma wo ye ho enti akra na ye da na asesai ami wa ye wasase no a ye woni pa akuafo a wo mo ye o nyeso wo mo nye o nti afi ne ye ba behwe problem na nkasa problem ne nye obi a o ye betimi afixe na se ye wo cocoa board a ade ne ye nya tomatoes board enekura ya benya gold board ekire se ehu hia aban na ni ku ho na sa aban ya ni ku tomatoes so ho a foso bebre ewo ho de maye emma djuma na se masika sika no beka ha na ye mpokura ye bekra dodo ye de dodo obekọ enkofo aman so a ebe ban ye sika bebre to di aban ne mpanimfo asoye ye hwekua eho nsam so momo ye ni nkwa ha ye wone ye mo momo ye ni nkwa ye tomatoes no ho na ye hwe ade a ema ye to sininti ye dua tomatoes na nso be wi akire de aprokra no esen de yakọ Burkina akọkraba a na okọ adwam a Burkina de ni enu no omufo so aton amaye upo wumpo beto Burkina de no mi wa ye dua bi wa ha na epro na esei enti uba ahanom no a wo matete tomatoes na awie no processing nom no yade no eye problem akadia na yede process no kra no eye problem say ya te tomatoes no akadia na yede ye no yeni o yeni enti duane ne de waye ne fa wie o waye wie wadua nyame adom no asodo so na wate onim de wo ye biemu enti no ene da ha no enti se aban no moaye emiye ntimi nya kade a yebetumi de aye saade we ya ene na eno be ba begina de enti a bebia yeduru so man yegusu akra tomatoes efri nkrofo aman so ba oman mu abra yedua bi wa ha nti ubebusa ho say Dr. Kwame Nkrumah mo a prenso processing factories no mo ye yakoma no ewo he yebuso cars no a yede be fa tomatoes no ewo he akwan no a ewo se tomatoes yakote awie ne car no be fa so aba no ewo he ekwan ne nye enti car no na wa crowd ye famra ye de yimu wa kodwom abi a ufiri kumase kwan so obai na wato tomatoes wo kwan so na wo ba sa hours be 2-3 bi a ubedie 4 hours bi a ubedie so obeyi a ya wu heat no hunsa na atinsuo na chese basa so you can imagine efri ebi a chiribi
na eba efri poalugu ho de na oba ebeba bedu nkran ha no na ase ni nyina apro na atinsuo basa tia no so eka ho na no kuani se wabre because ade na wo ye no hu faso bia wo so de a wo ye wa de na nkoyi se wo se asa ubu wabamu bebu na so ye kuani na obeti tomatoes sei na obewie kire ni nyina besai obasa akobiem unsanya mfaso bia wo mu enti onipa no ba because wo no wo nsade no ya nto ne ntama essay entie no price bia no mo bo no mo ton price bia your problem I don't know enti questioner ye busa ne ye jai no otse nyankopon ye adoma ya to aso ene say yetumi produce tomatoes say dodo say ne ye jai sa 30 to 40% na essay ya I know ya 150,000 metric tons no ye jai na say ne akokra ayi 27 ene 17 a wo kabo ma be 39,000 metric tons from Europe and Burkina. Ye kohin. Yes remo. Amanyofo mo ba ne yedi nkomo ne aka ne ekọ ne aka ne ekọ. Ya bre. Omo enyame ehira ye bebre kwa. Nanso ye ba NDC say MPP say sa na ade ache ne akwa aba ne asa address ya betena ha. Mi wa tomatoes ne adua apre. Ebre no aso tomato board na wai tomatoes memen edan am gire me kwa na me oba ha mema nko a every day also obi atoto ba ku bi die na bo prostate ho ban tomatoes yi na epre kwabra me mu akwaba obeto ne mu aye green anu ani ejina so say ye tomatoes ni ya kamuti he nkaba na matoto bi na kamu nyina munyi ni kakra fine. Yep. All right, if you me dasi for I think that pana odesan come away by me the semi kodwom. What the kodwom? Not necessarily even your tomatoes in kwa. I mean child ne one am no be djuma nyina so ye a crase for. Okay. One entity any free a kura ase. Nti omote ase. Nti omote de ekoso na ase. Obaka jo se kane no ebi ana entroa ana nyadoa ebi ana meku ana se jeni ana se tomato ana se nyoma kaka ho no even kwadu ukodi wa of Kenya ase na be di won kran nsunye fese pa o so nti I maybe this week nyame ya do be host to a agric minister maybe the position of Ghana lawyer I mean now on GMO no yejeguma na no yenyengu tiafia me da se me dia me hu kakra ne the quantum assessor mining nyane de produce also 44 was 55 as against 100,000 tons I said and their pronkwano is more than their crefree Burkina Bo me their pro this year manage their pro no year yes say ni ya ya kokra ke mom na ya best sende ya beton okay so me da say but again come on ba say on next episode ni say be ya china my a breakdown of CAP tomato paste na tomato do say na e be hia ana the air free market no ako straight to ankwa free no so you know say na is a Ghana e hia so it's interesting and the tomatoes you twem ehon ko so green ori she free juma na white no white abeta sa na ina zo inima de cross e nru no mo de petition no chembe de nru nko afa so adwene but thank you so be any kama say odi na your tomato companies bi Ghana na ebi wa ha pa ene we kra your bear for Poalugu wo ho Afrique Poalugu ni ho Mr. Akofa Kwame Nkrumah na se fo akofa ma oboya ma yokufo ne na before abaze ma Poalugu bia ni ho o hwe Trusty Foods Northern Star ene Afrique Afrique Link one mu nyina wo ho mu process wo ye tomatoes start me come with Poalugu come na makofa be Poalugu
aba otwa mu di sika ko hye mu pa o ba se ewi oh na dia na wo de aba otwa mu di sika ko hye mu pa o na jefra me dase